Muthenya ukire ta uria ungi no mwena wa Ichuga county-ini ya Nyeri ni muthenya uihoirwo ni Kieha na ihoru. Ni thutha wa makiria ma micii 100 kuheana gutiga ene micii o matari na uikaro. Kiambiriria kia mwaki ucio gitire kiramenyekana indi ni kurerikana ati thitofu niyo ituthukire na yacungiriria mutino ucio. Ti mwaki wa mbere ni mwaki hakuhio wa kana we na ukoraga indo ciothe ni iheire. Aikari a gicagi kiu ni mauma na ihinda irito makigeria kuhoria mwaki ucio kuona ati gutiuma na thima mwaki. Tire na ngari ya Nyeri iria ingetuteithia gukorwo igitukinyira na ihenya rire mwaki toyo umira. Mwaki ucio uria wambiririe mathaa ma miaraho utambire na washina duka iria cikuhireirie na gutire ona kihonokirio. Nilifika hapa na nikapata tayari nyumba yote imechomeka. Kuna chochote ambacho nimeweza kuiokoa wala katika plot hiyo naona hakuna chochote ambacho kimeweza kuokolewa. Makiria ma aikari 50 matigitwo matari na uikaro thutha wa nyumba ciao gutuo muhu nene cia mwaki. Moto ilijitokeza kwa hiyo nyumba na hiyo niseme hiyo gorofa ikasambaza moto huko kote. Kurarikana ati thitofu niyo iracungiriire mutino ucio. Moto ilianza kitu saa 1:30 usiku. We were around, sisi tulikuwa karibu, tukajaribu kuicontain. Lakini shida yenye ilikuwa ni gas. Gas ikakuja ikalipuka, ikatulemea. Ni marare na ihinda irito makigeria guthara indo iria irare nyumba-ini ciao kuona ati ni kurare na mbuto ya nyanake iria irehitite kugetha kuria mate matheire. Kwa vitu ilikuwa ngumu sana. Sababu hata ilianzia hapa juu ilikuwa karibu na nyumba yangu. Sasa singeweza kufanya nini? Singeweza kuokoa kitu yoyote. Kwa sababu vijana walikuwa wamejaa hapa ndani na kuna vile ungeweza kutoa kitu na wanakuja wanatolea na wanaiba. Kuringana na Morris haha arugamite niho etete mucii gwa kahinda ka makiria ma 20. No riu mucii wao no mwaki urethegea matigitwo matari onake. Hii plot ilikuwa ni mbao yote. Na maji maliko hakukuwa na maji. Aya magitetia thirikari ni undu wa wagi wa mai na farafara njuru. Aikari acio ni moretie atongoria aria mathurire mahingie ciiraniro iria mamereire makiria cia kumakira na kumararamiria farafara. Ngiribotera Inooro TV getwo Wangari wa Njuguna.